بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة قوش دارق رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگيا زانقائیں آئی زندگی شریف مبارک چطور واسطہ شرطرین زندگی سرزمین نبیتا چا اللہ سبحانہ و تعالی یہ دنیا پیداش کتا چا قیامت روچ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی یہ مردم کو رسول اللہ امراہ بیتگان شرطرین مردم بیتگان سرزمین یہ عبادت یہ دین شرطرین عبادت بیتا سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ رسول الله أمراه صحابيان زمان بالتا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هبري آشكتي هميشه رسول الله صلى الله عليه وسلم مردم روان كايا آرت هبر وشتي قبيلية نامني بني المصطلق يه بني المصطلق تياري كنقايا مردم جما كنقايا قبيلة دقي جما كنقايا همه هبرا ما حمله کنه مدینه مسلمانان سرا هجوم کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا هجوم کنه و همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چارو کمیشه هر نیمگا اطرافا خبری چیزی رسیده رسول الله راه داتا گنچه هر نیمگا دوریه چیزی نوکی خبری کهیته كارن رسيننتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يك صحابي راهدا نامني بريدة ابن الحصيب الأسنمي يه بريدة يعني مدينة مردمنا مكة مردمنا درميان مردمي وشتي تبرو بريدة بچار واقعي يه مردم بني المصطلق هنچوشا مردم جماع کنگایا قبیلهان جماع کنگایا شان مقصد همشه حمله بکنه مسلمانان سرا مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه چی رسول الله صلی الله علیه وسلم رن جنگ خندقا گوشتی رسول الله مرچی گودر ما مسلمان غزو کنه هجوم کنه دعوت کنه و دیگه هیچ کس میسره هجوم غزو نکن مدینه ف بريدة بن حصيب شو ودان رسيت هماي كرا شان ماستر قبيلة ماستر حاكم قبيلة شيخ قبيلة بني مصطلق نامني الحارث ابن أبي ضرار الحارث ابن أبي ضرار شي ماسترة رسيتي ودان عيادي قوشتي ها خير توجتورين يا تشيات يا قوشي ما قوم من بني أسلموا من بريده يوم بني أسلم ما أشكتا تو تياري كنغاية مردم جماع كنغاية قبيلة جماع كنغاية لوتا يه محمد سرا هجوم كنا مدينة هجوم كنا منا يه هبر أشكتا من لوتم بچارون راسته دروگه هر بر راسته ما وتلاشكران وتمردما درستان كاري ما تو عم دست به ما هم یک نيتا بتگه همه شورا بتگه واشتهاب ما همه ترتيب كنغاية همه شور كنغاية بس زيتي بيار وت مردم قلت ما همين شو مردم كارو توات راضي به من مردم ساك بازا وش زيت بيار بلي ما تياري كنغاي ما كار بار تيارة حملة واسطة قلت اچا ما زيت قائم درات كوافسات رسول الله صلى الله عليه وسلم شو رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا قلت يا رسول الله يا هبر راستي يا مردم تياري كنغاي هنشو تيارة من اقوى زيت بيار وشتي خلاص ما وتمردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيار كتا وشتي درينو دراتك مدينة ماستر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كو وراندا دراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قو صحابيان يه غزويا تقريبا انداز هبساد نفرتن قو رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أبسي قونا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوتا زيزيتي کوشش کو برسه اگا یه قبیله جمانه اگا پیسر یه حبر نرسی دیگه حبر مردم مرا یه حبر مدا جاسوس یه چیزی هنچی راه مدایا
فهمی راه روگاین چه جاگاه دیت مردم چدیر چاروگه چاری جاسوس حسابه. فرسول الله صلی الله علیه وسلم نفر راه دا گبت آرته جو سپرس گوما زان تیشی جاسوسه گو رسول الله صلی الله علیه وسلم همی راها چارگه. فقوشت رسول الله ایمان بیار بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گوشت ما ایمان نیارم هجبر ایمان نیارم. فرسول الله صلی الله علیه وسلم امرکو قتلکو عمر بن خطاب رضی الله عنه. فرنده درات کن یہ آت کن چه همشان بازار رسته اگا اشان توجه نه اشان مقصد همشه میکه بریده بن الحصیب پیداگن و تلاش کران چه آت کرستن دیته نه یہ بلاهین جیشه ها یہ هنچین جیشه آیان طاقت قدرت نه یہ جنگا یہ مردم رسول الله جرنده همه مردم امراه بیت تکتن آیا جماع کو تگنده قبیله آیه تات کندرو شوتا گوشته اینا مارا جیشا قوت طاقت نه ما گوشته بلکه مارا دو سه هوشتر مارا فایده رسی مجرند گوشه درو تات کن یا امراه تا حارثه ها کوشش کو جنگ کنه دیتا میں داستانه بیت تات کن جاگاه دو سه کم مکن جنگ خفیفین جنگ بی کم مکن جنگ بی دو سه نپرشان جنگا کشک بی کافران لكن مسلمان ورسول الله اصحابه هیچ کسا غرض نبی الحمد لله. فهم دعات کنشان و جاگا و تلوگ و تمیتاگ و هرچی هسته مال غنیمت مسلمان غنیمت کو بازی چوک جنین چه همی جاگا همی بازار ها رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوشان بزیره. هم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ها آلی اشکو چه همی قبیله امراه بیتگا مردم جمع کنگا یکی نامنی خالد بن سفیان الهذلی ایشی هم مردم جمع کنگا ایشی ملک کجن درمیان مکه و مدینه عرنا عرفات کردن برابر عرفات عرنا همی بازاره. خالد بن سفیان الهذلی ایشی هم جمع کنگا همی شوره ما مردم جمع کن و بیایم و همشی امراه بون و همه دیگ مردم همه نیمک مردم ها جمع کنگا. فرسول الله صلی الله علیه وسلم راه دا یک صحابی نامنی عبدالله بن انیس وشتی برو بچاره هر بواقی هنچه مردم جمع کنگا فاشیا یعنی جهاد حساب اشیا ادب بده. وشتی یا رسول الله من چهره نزانو من پیسره ندیتا وشت تو هر با گنده هنچو اولی گنده اول برا پورا تو احساس کنه یک مزنی دادی پهلوانی مردم تيب دي ما درات تو هنشي شعوري تدل توكا كيته. فدرات عبد الله بن عنيس شو همي راها كما كهني مقا وادي عرنيا عبد الله بن عنيس همي راها روقا يك شريعتي نمازي ها الله سبحانه وتعالى يه اولي مردم صحابي همي نمازكو يه نماز نامني صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب عبد الله بن أنيس روجه همي راها وتلوتي وتارة برسيدي ترسيتي ما هرب برسون ما بوشتون نماز بكنو من دستا روتين شي قوشت يه جاگاه هستا يه جاگاه رسول الله قوشت برو عرانيه همودي جنده فهم قوشت هرب من بوشتون بنماز كنو ما محتل بو همي راها روجه زيتي روجه همي راها نیتی کو دیمی ها کبلانه نیتی کو نماز کو سر گوما اشاره کو بس همی رواقا راها یک نماز اسلام توکا گوشنتی صلاة الطالب والمطلوب. هر بمردم مثل جهاد روته یا مثل هنچی دشمنی آی دنبا پیداگن لوتن بگرانتی آی کوشش کن من بیته چو من مگرم من بوشتو نماز کنو من وقت کم بی من بلکه گرا همی رواقا نماز بکا و همی حسابها بعض علماء قیاس کو گوشته هر به هنچه هاری بلاهی بیایت مردم تچگن چه یه هار مرسی نماز وقت داخل بی ترسیتی نماز ها کذا بی آی واسطه جائزه آسی هنچه باز قضا هنچه قدر هسته هنچه احداث هسته هنچه واقع هسته سرزمین هر به چه واقعی بی یه نماز طالب مطلوب عبدالله بن انیس الجهنی رسول الله صلى الله عليه وسلم يه نمازي وانت.
فنمازمات رند آت كرسي ديتي همي مردك ديت هنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنشو اشي وصف داتقا خالد بن سفيان الهذلي همي وصف داتقا برابر همي وصفه همي چیزی دل توقع یک چیزی آت که یه هنچین پهلوانی داده مردمی یا که هنچو بگندی اول برا بورا یک بیمی جان توق کپی فا آت كرسي همودا قوشتي توكا قوشتي ما اشكتته خالد بن سفيان الهذلي تو جماعة كان قاية كوشيش كان قاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرى حملة كان هجوم كان قوشته ما هم يك شورايو هم يك كارايو قوشتي اتش شر ما هم يحبر اشكته ما اتكو تيقو ما قوشتي شر بيا امراه قو بورتي وجاقاها وتي تنبوية جاتكتي تنبو توكيبو اشياء بازي لاشكار مردم هسته چلاشکار مردم هر کس و جاگاه ازو شتا هنچو آت درو شتا تهنا وات همشي جنين هم دايتا خالد بن سفيان الهذلي رند تهنا بي عبد الله بن أنيس قوشتي تو خالد رسول الله كوشي وشتي هانتو ميشي بادك زهم جنبي همدا عبد الله بن أنيس كوشت بدن واپس زيزيتي درات شي جاگاه واپس آت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا رسول الله هالدا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ مريسيعة هم آپه نامني مريسيع ये इब्राहिम मर्द में कब्जी कुता वापस लोटम ब्याया मदीना मदीना ब्रो वापस ही हमें आप चाहती हस्ते ये जंगा बाजी मुनाफिक हमें उतार इस्लाम जाहिर कुता मदीना मर्द में मुनाफिका दिल तो का काफिरा ईमान नहीं शक शुबही हस्ते उजाहिरा امرها قو رسول الله يعني وتار اسلام ظاهر كتا جنگي چيزي غنيمت بي بهرة وتي غزيرة نمازة كاي مسيطة لكن دل توقع بازي منافق امراه شان ماستر هنگونه نامني عبد الله ابن ابي بن سلول آفي كرات كان همي آفا الوطن يكي نامني سنان ये سنان آت لوٹي چهمي آفا بزيري دگه جهجاه دگه يكي آت ها لوٹی آب بزیری درمیان ایشان وطوطا جنگ زبانی بی سنان انصاری مردمیه مدینه مردمیه جهجه و همه قریش مردمیه مکه مهاجران مردمیه اشیا توارجه گوشتی انصار بیایه من می حق زو اشیا توارجه مهاجر قریش بیایه فدرو جماع بیتا انصار جماع بیتا مهاجر جماع بیتا درمیان لوٹا صلح کنه همه ساحتا عبدالله بن ابی بن سلول توارجا گوشتی ها آخری خبر همشه ما شما را آرت ویت بولکا شمارن داشت شمارن چوکو هنی می مردمان جنه سمن کلبک یأکلک ویت کوچکا رودی مزن که پهلوانی که انتی کوچک رنده ترا بوا ما شما را هنچو کش می مثال همی کوچکه گو مسلمان هنچو گوشگه گوشتی هر با ما مدینه بره سه ها ما شما را هیچ مال چیزی پیسر داتا نفقه داتا انگاری کنیم بلی شما تچه روی بی مالا و هم ما هر به مدینه برسو و تارگوشی ما عزیزی مردمیو ما شریف داری مردمیو ما شما هما ذلیلی مردمی نیت رسول الله هما ذلیل ما چه مدینه کشو یه خبر اشکتی زید ابن ارقم صحابیه کسانی بچکیه اشکتی یه توار شو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رقوشت بيا رسول الله شو درميان مسلمانا ويه منافقان يه هبر بتا يعني هبر برز بيجي يه هبر برز بيجي يه ساهتا بيب عائشة رضي الله عنها درات داستيم دير شو لوتي داستيم بكا يو بدل كباجي هودج وشانتي هم هودج ادكتا بيب عائشة واسطة هم وحدي جيش روتن که هودج توکانندی هودجا هوشتر سرایر کنه چه همه هودج درات که شو دادی دستیم که هم ده شو دستیم شدی یک هاری بیب آشه هم ده کرد هم ده وشتات و تهاره شوهاز کنه هداری یه خبر یه مشکله بیگه درمیان رسول الله صلی الله علیه وسلم آت کرسیدیتی یه درمیان باز خبر کنه رسول الله گوشتی یلا در بلاد برینو زيت برينو يا كيما وشتي دا
في بلي هبر غاربي منافقان هبر ميتي بي منافق سبب مبا مدرميان مسلمانا واتوتا يكشكالي بيداش كنا الله سبحانه وتعالى قشي هربي منافق شما امره ببانجانجي جهادي درميان شما يتوقع مشاكل ادكنا تمنى كنا شما جان توقع شكاست بي الله سبحانه وتعالى همشان منافقان هبر قرآن بيانكو يك سورتي كاملة نازلكو نامني سورة المنافقون وشي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وشاشما مسلمانا وتصدقا وتمالا وتشيزا مدى بلي انقار كنشمي ملكاروا اي نزانا يدياق يچيز چه الله طرفه الله سبحانه وتعالى زمين آزمان خزائن اي داسته شمي مالا دهياك ميچي يده شمي مالا ميچي بي فهي الله سبحانه وتعالى آيان جواب ديگه يقولون فداهم يقوش لأن رجعنا إلى المدينة بل يجاق هلاس بي مدينة ري رسي ليخرجن الأعز منها الأذل هما عزيزي مردم هما ذليلة مدينة كاشي الله سبحانه وتعالى جواب ده ولله العزة عزة الله جي ولرسوله عزة رسول الله جي وللمؤمنين مؤمنان الله سبحانه وتعالى مؤمن عزيز كتا ولكن المنافقين لا يعلمون يمنافق نزانا عزة ماناتيين إيمان ماناتيين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماناتيين يهبر رسول الله آت كرسيق مردمي أمراه كتا قوشتي برينو هنشو شتا أمريكو هيك بوشتي يجيش درو لاشكار يهمي هوشتر بيبي هوشترا هم مسلمانا زو كآيان هيالا بيبي همي هوشتر توكا كباجة توكا هوشتر هم مهارزو درات کا بيبي چه واپس که وتهاري شواز کوئی دا وہ دا هار گار بھی یقین بھی من ہارا نگندو واپس کہتے ہیں کس نہیں جاگا یہ مسلمان یہ صحابة یہ هوشتراي بيبي يعني درو شو تقا فهنشو رسيد زانتي يعني قشت إنا لله وإنا إليه راجعون هانشو نشت بورا ميتي همدا نشت ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي هميشه جهاده راو جانقارو معقب هسته شخص هسته يعني هميشه شماد ياك نفر دو نفر يعني بروي همي مسلمانان جاگا همدا معسكر ياك چیزی گار کتا ياك زحمي کرتا ياك دیگ بیچه بیتا چاروكا پوشتا دیگ دشمنی كيت لوتي حمله کا فهم ياك رسول الله صلى الله عليه وسلم يري كتاد دامني صفوان بن معطل وتهشترا همدا چارگن دیتی چه دیر پورا یک چیزی یره آت کرسه زانتی بیبعاشین چو وطاری پیر داتا وطاری جمع کتا گوشت انا لله و انا الیه راجعون وش هشتری میچی نندین هشتر فبيبي سوار بهشترا مهاري جبت زيزيتي هم ميدان كان جيش بوشتا جيش هنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم قوشي بروي هيك ما وشته يدراهين روچا يدراهين ميتيا امركو رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك قافله ما وشته بروي بدي هبر سيدي يهبر غاربي هر كس مشغول بي روغا هنشو تيزي بورتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شتا هنشو يروچا كامل شتا شفا كامل شتا بدي هبر غاربي چا رستا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخری درجه درو مردم جانده هیچ کس هبریگ نه همی وادی رسول الله صلی الله علیه و سلم وشتی آرام کنه بننده آرام کنه فآرام کنه چه ساعت رند صفوان بن معطل وشتی استاک تیز رو گن هرچی کوشش کو چه آت کرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه آت کرسه همی وادی یعنی آرام کتا رسول الله صحابه عبد الله بن أبي بن سلول يه منافق ديتها يبيب عاشية بيداغ صفوان بن معطلة فدا يك مزنية صفوان بن عبد الله بن أبي بن سلول يك مزنية هبري تهمتي دجا رسول الله صلى الله عليه وسلم باريا منافقة هم يهبر خساك خوشحال بتاي هبرا منافقة هم يهبر شنكو وشتي بيب عاشا باش كابتغا صفوان بن معطلة ارترسينت فهي هبرها شنك بيب ये قصة نامني قصة الإفك يشي قصة باري الله سبحانه وتعالى سورة نازلكو نامني سورة النور روشنين سورة ये सूरत वका 16 आयात अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल को च आजमाना बी बाश बारिया
صديق باريا، أبو بكر الصديق باريا. فالله سبحانه وتعالى يمزنيه ويشتي يشبه واسطة شرنا، يعني سلنا شبه واسطة، شبه واسطة بدية نا واقع، شبه واسطة مسلمان خيره باللي منافق زانك بي، مؤمن زانك بي، چكيامت روچا، چكيامت روچا منافق زانك. اما ये हमारा ये मसला चेस्ट बिका हम ये मुनाफिका जानक बा ये मुजरिमा सरजमीन दोमा हत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये वाक़ा मुसलमानान शमे वास्ता खैर है, शमे वास्ता शर नहीं, यानी सेल नहीं, शमे वास्ता शर यानी सेली بعربية शमे वास्ता खैर है। बिल्ली मुनाफिक जानक बा, बिल्ली मुअमिन जानक बा क़यामत रोचा चाहिए साहता बाज मुनाफिक हस्ते बाज में चराह गार कुता صراط المستقيم قار كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قار كتا ये हबर चेस्तीरा शप रोचे हमें हबरा करेंगे चाहिए साहते चाहिए रोचा चाहिए देखता शप रोच लहतिया تلفزيون ها लहतिया قناة ها लहतिया رادون ها शप रोच دیگه قصه نیست الا हमें قصه हमें हबर पूरा इस्लाम रसूल الله जिंदगी के هچی نبیتا الا हमें واقع بیتا وشتی باللزانه الله قرآن گوشی شمی واسطه چطور ये یک مزنیه نعمتي مسلمانان واسطه صراط المستقيم مردم زانك با، سنت مردم زانك با، ایمان دار مردم زانك با و منافق هم زانك با. آت کرسه همدا چه مدینه آت کرسه مدینه آت کرسته لوتا مان به مدینه یه خبر عبدالله بن ابی بن سلول گوشتی هر ما مدینه آت که ما عزیزی مردمو نیلون رسول الله مان به مدینه مرچی گودر ما چه مدینه کشو آی چوک عبدالله بن ابي سلول مؤمنين مردمية مسلمانية هستا آت وشتات راه ديما زهمي كاشي وشتات وشت والله من قسم بخداي من بي مرچي قدرتو مدينة داخل نبه مرچي قدرتو مدينة ما نبه إلا هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى إجازة بدا ترى بقوشي داخلي بكنه تو بزانه ذليلي مردم توه عزيزي مردم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرچی قدر ترى اجازه نی مدینه داخل ببه آی چوک زهمی کاشه وتبدي ما وشتات وشت توقشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليله ما عزيزه ما ذليله كاشون چه مدینه مرچی قدر ترى اجازه نی مدینه امان به فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه دا وشت مان بی مدینه رنده هنچو کسانی ذلیلی قوم امان بی مدینه یه خبر يراد يهبرا فآت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة رستا مدينة يساعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم شاروك آت دو سال هنشو ملك همينيتي هسته لوتا حملة كان مدينة سرا فها رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حال هبر آت كرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن دو سال نفر هر نيمگا هما مردم تياري كنگا استعداد كنگا آيان واسطة ياكي راهدا ياكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه راهدا ياكي زيد بن حارثة رايدا دقياك حملي هاستا جنيني هاستا سي نفر جماعي كتا وش ما هنشين تريكا كان برين مدينة ياك رفك راهي كان رسول الله كوشي آيان واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق راهدا يدنك بتا هان كوشاك بتا باز هنشي واقعي هاستا كم من بازيه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگي صحبة شفا الله سبحانه وتعالى عبادات بتا يا ذكر بتا يا نماز بتا يا تلاوة قرآن بتا يا جهاد بتا يا نيكين كار بتا يا واز تبليغ بتا يا قريبان مسكينان كماك بتا يا خوش أخلاقي وشي زباني ومردماني معاملات كتا وها أحكام ديني بيان كتا ये मसले फ़िक़ही बयान कुता मसले बयान कुता रिबा सूदी बयान कुता सदका नेकिन कारी बयान कुता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनियने कहते वशी या रसूल अल्लाह हन्नी वशी या रसूल अल्लाह बिया من लोग वाजहा من ग्वाश्ता तो थी माना من मात माना है या रसूल अल्लाह man कसान तो माई चोकरे देन तमा चो हन्नी من ग्वाशगा أنت علي كظهر أمي تي مانا من مات ماناye يا رسول الله شي حكم چيه فرسول الله بيب عائشة وشي من اشتغل رسول الله كرا هنچو يكين كوتيا بس هنچو ميزان هبر كنگه
وت دردية وت نارازية وت ميتية وش ما ناشكو نقايو ما ناشكو نتيق وشغن يجنين بس ما اشكو نقايو آتكا وتبوشكلا وشغن رسول الله ما ناشكو نقايو رسول الله صلى الله عليه وسلم قوش تارقا اي جواب جا ازمانا يركبت اي جواب جا ازمانا يركب قوشتي رسول الله بيباشا وش ما ناشكو جوابات جا ازمانا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير. وشي الله سبحانه وتعالى أشكتي هم يجنين آتكا يا رسولاتي كراوت مشكلة ظاهر كنغاي وتميتيا وشغن يكار كابتا من مردا جيو هبر واشتا والله سبحانه وتعالى آي هبر أشكت والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله تي هبرا آي هبرا قوش تارقين الله سبحانه وتعالى سميع بصير هيك آوازي چا الله تير نبي هيك چيزي چا الله نظرا چما قار نبي إن الله سميع بصير. راند الله سبحانه وتعالى كفارة بيانكو هركس وتجناب قشي تو من ماد دابايا يا تو من قهار دابايا وتمحرمان ناما بقري إشي بايد يك مولدي آزاد بكم هر بلوتي واپس وجنا بكم بايد يك مولدي آزاد بكم هر مولدي نتونتي بايد دماغ روچك بداري پشت هر نتوني امكاني نيت روچك بداري کمزوره بايد 60 نفر مسكين غريب خوراك بدا پیسر جنين كرا براوته هر به یک کار کو رندا یک کفاره ये توني وجنين پدن واپس بكم ये كفاره الله سبحانه وتعالى هنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگي همي زندگي اذا بيانه اذا تبليغه اذا جهاده اذا وازه اذا نصيحته اذا ديقه اذا هم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مارا شمارا نسأل الله مارا شمارا الله توفيق دا همي سيرة زندكنه همي سيرة عملكنه مارا شمارا الله سبحانه وتعالى وتكرمه وترحمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بك والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.